Kika, hoćeš jest malo, eno. A oči sirovo meso? Tu nisam nikad ni bacio, zato sam ne bacio. Gleda ono gore, ono bolje miriše, jel de? Miriše malo naduvan. Šta se uzodala? Gdje te sad rodca? Id kod rodce. Kako se sad u grad brez vas? Kad nećete ići večeras? A za kao da Roštiljane Slavonski Brod, jel tak Markane? A? Roštiljane Slavonski Brod. Budejinka. A na Budejinki, ja vidjeti. Ti to snimaš. nije nanio ovo. Vič. Tako treba. Mi tako treba. Za okupatla nam treba jedna za one pizdarije. Ormarica? Ja. Koliko je tu? Kuka, nije? Jo, 300, jel da? Da. Vidoviš? Koliki su odrasla, još ti robi. 30. A, Bože. 300 kuna, 30. Okupatlo mi fali jedna za one pizdarije što 45 eura. čistim. Ovo nije, ali Ima još 45 eura je to. Vizajno kak iz paprike. I koliko je to sad? Pa ja. Pravi. će podijeliti. Neki. Ovo je od... A gemiš, Markane, paše uzeo gemiš, a? Ja ne bi pasao. Majstor, pekač Marko. Nića Lapović, jer kako nam Isti je? onaj u lovu što je bio. Ja. Sličan. Sličan. Ja. Gdje sunce? Ne, Vukić. Dido, šta ti piješ? Ovo dobro. Dobio sam papir. Mama, gdje je Zan? Koga? Aj, vidiš tamo. Jo, bab, podaj, baba. Ovo je zakon. Vidi ga kak je nabor. Piše vam iz zub, Markane. Vidi ga je. Gotovo je, ovdje. Gotovo sam.
Baba je meni dala onu krp plavu. Evo je ovdje. Lajka. Lajka. To. Ne Da. čuje dobro. A, vodu. Tako. Koji je danas datum? Drugi, treći? Ja, 27.. prvi. 20. Prvi je u ponedjeljak, znači danas je 30, sutra 31. 31. 31 Ne dan. znam, David. 31. juli 2011. godine. Nemoj pisati 31. juli, može imati 30 dana i 1911. Ko što Lado rekao. Nije 31 dan ima, vidi to. Nas je 30. Za 31.